We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. Ubwo kuri uyu wa kane perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagezaga ku baturage b'Afurika y'Epfo uko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye, yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi yanagarutse no ku ngabo z'igihugu cye ziri muri iki gihugu. Ibyo akaba yabigarutseho mu gihe benshi bakomeje kwibaza icyo izo ngabo za Afurika y'Epfo ziri kumara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo ry'uyu mukuru w'igihugu yatangiye avuga ibigwi by'igihugu cya Afurika y'Epfo, avuga ko Afurika y'Epfo ikomeje kuba ishingiro rya politike ndetse n'ububanyi n'amahanga. Akomeza avuga ko ngo igihugu cya Afurika y'Epfo kizakomeza gushyigikira ihuriro rya Afurika mu rwego rwo gushyigikira amahoro, iterambere ndetse n'iterambere ry'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko abizi neza ko iterambere ry'igihugu cya Afurika y'Epfo ridashoboka gutandukanywa n'iterambere ry'umugabane wa Afurika. Icyakora avuga ko ngo kugira ngo Afurika itere imbere hagomba kubaho guhagarika intambara z'urudaca zihora mu bihugu bimwe na bimwe byo kuri uyu mugabane. Avuga ko kuva igihugu cya Afurika y'Epfo cyagira ubwigenge ngo cyagize uruhare rukomeye mu kugarura ituze mu bihugu nka Cote d'Ivoire, Uburundi, Sudani y'Epfo ndetse na Lesotho. Muri iri jambo yagejeje ku banyagihugu, Perezida Ramaphosa kandi yavuze ko ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo ngo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihamya cy'ubushake bwa Afurika y'Epfo mu gukomeza gushakira umuti ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo kandi avuga ko ngo yasabye impande zose gushyigikira inzira za diplomasi, aho kuri ubu ari iri gukoreshwa mu gushakira umuti ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ngo no gukurikiza inzira y'u Rwanda. Ayo ni amasezerano aheruka gusinyirwa i Rwanda agamije kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usibye ko atubahirijwe. Perezida wa Afurika y'Epfo yakomeje avuga ko ari mu bazitabira inama izahuza SADC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi nama izabera muri Tanzania ni mu mpera z'iki cyumweru, bizaba ari kuwa gatandatu. Ni inama itegerejwe cyane, ndetse perezida wa Afurika y'Epfo avuga ko bazongera gusaba guhagarika intambara no kongera ibiganiro mu gushakira umuti ukwiye kandi uhamye ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha Perezida Ramaphosa yagize ati: The presence of South African peacekeepers in the Eastern DRC is testament to our continued commitment to peaceful resolution of one of the world's most intractable conflicts that has gone on for years and that has cost millions of lives and displaced many people. Now we call on all parties to embrace the current diplomatic efforts to find a peaceful resolution, including honoring the Luanda process. We will attend the muri ibyo biganiro harimo no kubaha iby'i Rwanda. Ati tuzitabira kandi inama izahuza EAC ndetse na SADC iteganyijwe kubera muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru. Ati tuzagaragaza ko hakenewe guhagarika imirwano ndetse no gusubukura ibiganiro bigamije gushaka igisubizo cy'intambara. Perezida Ramaphosa kandi yakomeje agira ati tuzakora n'ibishoboka byose kugira ngo abasore bacu, abasirikare bacu bagaruke mu rugo. Aho reka duhite twerekeza ubundi ku ngabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihari nk'iki. Ubundi ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu Kuboza kwa 2023, ndetse Afurika y'Epfo niyo ifitemo ingabo nyinshi muri uwo muryango wa SADC. Nkuko natangiye mbibabwira, iri jambo uyu mukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yarivuze ku mugoroba wo kuwa kane w'iki cyumweru. Kuri uyu munsi wo kuwa gatanu rero muri iki gitondo mu masaha ya saa 5 nibwo imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo 14 bapfiriye ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yacyuwe inyujijwe mu Rwanda. Iyi mirambo yanyujijwe ku mupaka munini w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka Lakronish. Hari mu masaa 6 z'amanywa, itwawe n'imodoka z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda, imodoka zitwaye imirambo zakomereje ku mupaka wa Cyanika, aho zigomba kwerekeza i Kampala muri Uganda mu rugendo ruzaba rukomeza rujya muri Afurika y'Epfo. Uretse iyo mirambo 14 y'abasirikare ba Afurika y'Epfo kandi hanacyuwe ibiri y'Abanyatanzania n'ibiri y'Abanyamalawi nabo baguye ku rugamba
ruhuza umutwe wa M23 ndetse n'izi ngabo ziba zifatanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uretse abo kandi hakaba hacyuwe n'inkomere zitabashijwe kumenyekana umubare. Julius Malema uyu ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo, akaba yavuze ko ngiyi mirambo yari yatangiye kubora. Akaba avuga ko ngo yari amakuru yahawe n'umwe mu basirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi koko ibyo ni ibintu bishoboka kuko mwibuke ko mu mujyi wa Goma hamaze iminsi nta muriro cyangwa amazi abaturage baho bahabona kuko kubera intambara ibikorwa remezo byinshi byangiritse. Ibyo reka bite bidusubiza inyuma gato nko mu minsi 2 cyangwa 3 ishize ubwo abadepite bo muri Afrika y'Epfo bahamagaraga minisitiri w'umutekano ndetse na minisitiri w'ingabo kugira ngo basobanure impamvu abasirikare ba Afrika y'Epfo bari gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu badepite yabajije minisitiri w'ingabo uko abasirikare bapfiriye ku rugamba bazagera muri iki gihugu, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Goma cyari gifunze kandi abasirikare ba Afrika y'Epfo badashobora kuva i Goma, akibaza uko bazacyura iyo mirambo y'abasirikare babo. Uwo mudepite yongeyeho ko n'u Rwanda rwabahaye uruhushya rwo gukoresha ikibuga cy'indege cyabwo kugira ngo babashe gucyura abo basirikare baguye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubuyobozi bwa Afrika y'Epfo ngo bukabyanga. Uyu mudepite yagize ati Perezida Kagame yahaye Afrika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afrika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Yakomeje agira ati nta mashanyarazi ahari mu buruhukiro bw'imirambo batanze, none ngo yatangiye kubora. Ibi ni ishavu ku miryango ndetse no ku gihugu cyacu cyose. Uwo mudepite wari warakaye cyane yakomeje agira ati moteri yo mu buruhukiro yashizemo amavuta, abakomeretse ntibari kubona ubuvuzi. Ati kandi gikomeye nuko abasirikare ba Afrika y'Epfo bari Goma no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baguswe n'umutwe wa M23. Ati ntabwo bemerewe kugira aho bajya cyangwa kubona ibyo kurya. Aba badepite bagaragaje ko batanyuzwe n'ibisobanuro bahawe n'abayobozi babo bavuga ko kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bimeze nko kubaroha, kuko mu masezerano y'ubutumwa bari bagiyemo ngo kwari ugufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ariko bagaragaza ko bagiye ahubwo ku rugamba rwo gufasha Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23. Ndetse ko abo basirikare ngo bagiye batiteguye intambara. Abagize inteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo basabye abayobozi barimo na minisitiri w'ingabo ndetse n'umukuru w'ingabo kwegura ko ngo bigaragaza ko ntacyo bari gukora mu gihe abasirikare b'icyo gihugu bari mu kaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi 2 abo badepite bahamagaje abo bayobozi ngo baze basobanura impamvu abasirikare babo bari gupfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'igihugu Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yahise yitegura kugeza ijambo ku baturage, ari nabyo byabaye kuwa 4 w'iki cyumweru. Ku munsi wakurikiye iri jambo rya Cyril Ramaphosa yagejeje ku baturage nibwo umuryango w'abibumbye wahise ucisha iyi mirambo y'abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo baguye ku rugamba ku mupaka w'u Rwanda kugira ngo babone uko berekeza muri Afrika y'Epfo. Birumvikana ko hari icyahindutse muri Afrika y'Epfo. Iyi mirambo rero icyuwe mu gihe hari bagenzi babo bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babuze uko bahava nyuma y'uko uyu mujyi wigaruriye umujyi wa Goma wigaruriwe n'umutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yavuze ko abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu kigo cyabo ndetse n'intwaro zabo zose, kandi ko ngo umutwe wa M23 uri kubafasha kubona amafunguro ndetse n'amazi. Yavuze ko nta mugambi mubi, nta mugambi wo kugirira nabi abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu kigo cyabo n'intwaro zabo, ndetse ko ngabo abasirikare bakwiriye gusaba leta yabo kubacyura bwangu. Aba basirikare bari muri iki kigo bacumbikiwe n'umutwe wa M23 kuva tariki ya 27 Mutarama y'umwaka wa 2025 kuva uyu mutwe wafata umujyi wa Goma. Iyi mirambikiwe mu gihe hibazwa byinshi ku butumwa bwa Sami DRC abasirikare ba Afrika y'Epfo bari barimo ku itariki ya 8 Gashyantare bizaba ari kuwa 6 w'iki cyumweru i Dar es Salaam muri Tanzania. Hazateranira inama izahuza umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'uwa Afrika y'Amajyepfo SADC hagamijwe gushaka icyagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bya EAC ubundi bari baragaragaje ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 ari byo byakemura intambara ihanganishije impande zombi. Ni mu gihe ariko ku ruhande rwa SADC abakuru b'ibihugu bo muri uyu muryango nabo bagaragaje ko ngo bashyigikiye ibiganiro bya politiki. Reka turebe icyo iyi nama izanzura kuri iki kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mu gihe tukibitegereje ibyavuyemo kandi tuzabagezaho, ngaho kanda subscribe kugira ngo ujye umenya n'ayandi makuru yose azajya atambuka kandi ku gihe.